Lapha-ke sikubingelele sikwamukele kule channel. Sicela uqiniseke ucindezela subscribe button ke. Lapha-ke sizokudlulisela-ke umbiko lapho khona-ke iqembu lomkhonto wesizwe party-ke belivakashele-ke umndeni yaseMlazi-ke bhubhiswe umlilo iyonikela-ke ngezinsiza-ke ezingase-ke izidinge-ke imindeni ukuze ikwazi ukuqhubeka-ke nokuphila-ke. Cela-ke uhlale-ke nathi-ke kule video-ke sizobe sithatha sikubeke ukuthi-ke ikuphi okwenzakalile. Ngoba nesikhathi siyahamba but ukubalekile comrade ilokho okuhle esenikwenzile kokunikela uma ngabe kwehle isimo esinjengalesiyana. Lesi simo wesibi bafethu namhlanje singasibona kamakhelwane, sasa ungezwa kuthiwa si one of your family or mhlambe one of us njengoba sila. Kubaleka futhi ukuthi uma kwenzeka komunye wethu noma komunye futhi oyilunga lomkhonto siphinde sivele sikhombise uthando sibaduduze. La emkhontweni ngasibe sisabuka ukuthi umuntu wayevoteleni but sinenkolelo eyodwa yokuthi itheku lonke lavotela umkhonto wesizwe. So ngisho sasaverifyanga kuleli khanda okulimele khona but sinale nkolelo ukuthi nabo babevotela umkhonto wesizwe. So asisondeleni njengamalunga omkhonto wesizwe siyobaduduza sibashiyele nempahla le encane esifisa ukuthi besale beyisebenzisa ngoba umcimbi khona usazoba mkhulu ngoba sizwile sonke ukuthi kushone ingane eziwu2 ezinye eziwu2 zikwi critical condition esibhedlela. Bese kuba womunye umuzi ngenhlahla kubona loya muzi loyana akulimalanga muntu. So njengamanje ke comrade sizosuka futhi nje silandelane. Amalungu eqembu kulemkhonto sizabe sesuka-ke laphana-ke endaweni yaseMegasithi lapho esisukela khona-ke anikela khona-ke endaweni yesigameko laphana-ke endaweni yaseMlazi lapho khona-ke kushone khona-ke izingane ezimbili zishe nomlilo zangqongqa. Kwase kuthi ezimbili zikwisimo esibi lapha esibhedlela. Kwase ukuthi nomama wazo futhi nakhona-ke ukusesimweni esibi esibhedlela. Amalungu omkhonto wesizwe-ke beyohlola isimo laphana-ke endaweni yaseMlazi kaphinde futhi adluliseke wona-ke amazwi duduzo athe nje amaveni amabili lapho khona bephethe khona izinto ezizokwazi ukuthi ziduduze umndeni efika amukelwa ngenkulu inhloko amanye amalungu omkhonto wesizwe abesefikile endaweni yesigameko. Amalunga aloku laphana iqembu lomkhonto wesizwe achithanga ngesikhathi esingakanani-ke lapho-ke elindile khona-ke lapho eduze kwendawo yesigameko lapho-ke khona-ke ezohamba-ke khona-ke ayobona imindeni lena-ke evelelwe inhlekelele. Abese eqala-ke esethutha-ke yona-ke impahla-ke lena-ke ebifika nawo-ke amalungu omkhonto wesizwe kade eqale nokuthi ayicosha laphana ey'tolo-ke zaseMegasithi eMlazi. Bebelokhu nje amalungu omkhonto wesizwe ziqhubeke njalo nokucula-ke ingoma zomzabalazo uyayizwa njengoma bayicula lapha ngezansi ithi amandla-ke asemaseleni amandla akubantu abangawunakekeli umphakathi-ke esho kamalungu omkhonto wesizwe-ke thabatha-ke zonke izinto akade eziqokelelile njengamalungu omkhonto wesizwe waseMlaza ezibhekise emndenini odingayo esingabala kuzona impahla nakho konke ongakucabanga-ke okudingwa umndeni-ke ukuze ukwazi ukuphila okwesikhashana-ke besazama ukulungisa-ke udaba lokuthi-ke bazofihla kanjani amalungu omndeni besazama-ke ukulungisa-ke iy'ndaba zama-forensic besazama ukulungisa ngazo zonke lezi zinto-ke ongazicabanga-ke ezidingakalayo-ke esimweni esivelelele umndeni. Kanti futhi-ke ama-comrades aseMlazi bengahambi-ke wodwa bephinde ihambe-ke disaster management abangaphasi-ke kwalo-ke iqembu lomkhonto wesizwe-ke ukuyovela-ke kulo simndeni-ke ovelelwe umshophi omkhulu kangaka. Uzokhumbula-ke futhi ukuthi-ke kwavela-ke kwabanye bezindaba lapha-ke abayibikile lolu daba ukuthi-ke ingane eshonile futhi lapha-ke ingane-ke bisifunda-ke emabangeni kaphakeme laphana-ke endaweni yase-Eastern Cape lapho kumndeni khona-ke busubheke-ke ukuthi-ke kukhulu impela-ke engase ingane-ke ikwenzele wona-ke ukhiphe usizi.
Lona-ke ovelayo ithombe sakhe-ke umholi we-MK Youth League-ke eThekwini Region-ke uCibane-ke naye-ke ubekhona laphana-ke ukuzokhalisa-ke wona lo mndeni. Umshini wami baba awulethu umshini wami awulethu asiyaya siyaya bo siyaya 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 asiyaya siyaya bo siyaya 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 ithi noma besethobola esishaya esibopha ithi kubi kubi bo comrades na comrade sondela comrade ukhoza sizocela ke ucomrade umama ukweyama mhlambe singakangeni ngaphakathi ne leadership ngicela noma mo naye asondele ukuze sizokwazi ukuthi singene ngaphakathi sikhulume ne-family member ngoba angithi ngesikwazi ukungena sonke but umama ukweyama ama-comrade azoqala nje ingoma yenkonzo bese eyasivulela ngomkhuleko. Sekufikiwe-ke lapha ngaphakathi emndenini-ke ukusiza nomunye lodwa-ke sebengenile ama-concrete ngaphakathi-ke izoletha-ke bona-ke umkhuleko ngaphakathi-ke komndeni-ke ovelelwe umshophi omkhulu kangaka. Bese-ke phinda-ke ama-comrade-ke Umkhonto Wesizwe-ke ashiya-ke amazwi-ke enduduzo-ke ngaphakathi kwekhaya elivelelwe isimo esibi. Sithunywe Umkhonto Wesizwe emva kokuthi sithole umyalezo wesigameko esibuhlungu esehlele nina njengomndeni. Esithema ngabe sisizwa ngocomrade bomkhonto wesizwe ababhekile kule wadi. Sase sixhumana ukuthi sizofisa ukuthi sizovela ngamazwi nje enduduzo ukuthi noma isimo sinjena kodwa uNkulunkulu ukhona. Futhi uNkulunkulu uney'nhlelo zakhe ey'ngasoze zafana ney'nhlelo zethu thina abantu. Sibonga-ke nje ukuthi noma sekwenzeke konke lokhu ngeke sakujabulela ukuthi kudlule emhlabeni amalunga amabili omndeni okusiphatha kabi kakhulu. Kepha sesibonga nje ukuthi-ke kwawona umndeni awuphelanga. Bakhona abagcine bekwazile ukuthi bephunyuke esigamekweni somlilo. So kusihlukumeze kakhulu esikuzwile ukuthi kulo mlilo lo elokhu ishake yonke itheke imililo asazi ukuthi kwenze njani. La oshe khona asazi kuvele nje kube nomuntu osale enkundleni njengoba kwenzekile nala kwaMagubane kusithuse kakhulu futhi kwasiphatha kabi kakhulu. So-ke Umkhonto Wesizwe-ke oholwa ubaba uMsholozi ubaba uNcamalala uwona kusithumile ukuthi size lana sizonikhalisa futhi sizoniduduza njengomndeni. uNkulunkulu uzonibopha ngebhande lomoya ekwazi ukuthi isimo esivelile ekhaya sikwazi lokuphola ilonto ekhona. Sikwi-part 4 Phumula Zone kuMlazi ngibanjiswe umnyango ka-disaster kwi-part 4 Phumula Zone umayelana nazo zonke igameko nesisenzile la ekhaya. Sicela-ke sibonga futhi nanokuthi phela abantu baseMlazi i-most yabo ivotele Umkhonto Wesizwe. That's why Umkhonto Wesizwe nobona ngazi ukuthi kuyabanakekela abantu usebenzisa nobuntu kakhulu kubantu. Sizocela ukuthi mhlambe sazobuye sihlangane ne-leadership yewadi mhlambe sibone kokunye sizwe nenhlelo mhlambe sizizwa nge-leadership yewadi mhlambe kubonakala ukuthi kuphi la singafaka khona isandla. Okhona kwithimba le-disaster ikomiti elakhiwe Umkhonto Wesizwe eThekwini Region ukuthi likwazi ukuthi umkhonto ubonakale kwizimo ezinjalo ezivele la ekhaya. Cha akamalinga wethu
mancane, kodwa-ke sizosho ukuthi cha, uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu uba khona sizalwa, kuba khona sesifihla. Uyena osalayo awududuza umndeni noma sesambile thina. Uyakwazi ukuqinisa, awukhombisa indlela, kuba yena akahlulwa yilutho yena. Bese sothi siwumkhonto wesizwe, cha, umkhonto novotelile. Siyazi futhi manje ukuthi amakhansela athi hambani kumkhonto manifuna usizo. Kodwa umkhonto awunawo ama-resources ukusho ukuthi imali. Kodwa uyakwazi ukuthi ube nobuntu, ukhulume namanye ama-comrade. Ubanibona kunjena-ke namhlanje. Siholwa umsholozi awa-Supreme Leader. Usenze sure ukuthi abantu bazisebenela ngoba naye uyasinakekela as umholi wethu. Lethwala sakhela ikhaya ekuthola umkhonto wesizwe. Ulingo wakalifehle okhuluma genetic obanjiswa kwesikhashana ezusekela sihlalo we-Women's League yaka-MK. Nathi akuningi esizenakho njengomama sizokhalisa abanye omama abehlekelwe isehlo esinzima. Sizwile nanokuthi uma wala ekhaya bengakaboni. Kodwa engakusho ukuthi imndeni ningamsola uThixo into eyenzekile. uNkulunkulu akayenzi mistake. Kunalento eyimfihlakalo uNkulunkulu ayenza. Wenza imfihlakalo yosuku lokuhamba komuntu. Olokuzalwa yebo odokotela sebabanayo imishini esitshena ukuthi no umntwana uzovela ngesikhathi esiwukuthi. Kodwa leli page ukuthi livalwa nini lokuphila asilazi. So uyena yedwa olaziyo namanje uyena ubasi. So nje imndeni sithi duduzekani uNkulunkulu anibophe ngebhande likamoya. Ngemva kokuthi-ke ubuholi bomkhonto besizwe-ke sebuqedile ukwenza inkonzo yokudlulisela-ke amazwi enduduzo-ke baphinde futhi-ke baqinise umndeni-ke idolo ngakho konke okwenzekile sibese-ke sidluliselwa-ke endaweni-ke lapho-ke khona-ke okuvelele khona-ke umshophi-ke lamalunga-ke omndeni-ke amabili-ke alahlekelwe zimpilo zawo bese kuthi-ke amanye amathathu-ke amabili asesimweni esinzima esibhedlela bese kuthi elilodwa-ke likwazile-ke ukusinda-ke. Uzuyabona-ke lapha-ke ukuthi-ke iyona-ke yonke-ke le indawo-ke ebekhona khona-ke umjondolo-ke onamarumu-ke amathathu-ke lapho-ke khona-ke amabili abelala-ke amantombazane bese kuthi-ke elilodwa lilala umama nelinye-ke lilala-ke umfana-ke kuthiwa-ke elinye-ke lilala umfana-ke umfana ukwazile-ke ukuphuma-ke yena wabaleka-ke kuwona-ke lo mlilo-ke lala-ke amantombazane-ke kulapho-ke khona-ke ebekade lishe khona-ke la ngqongqa-ke lapho-ke khona kuthiwa kubikwa khona ukuthi-ke belikhiyiwe-ke ligqojwe-ke i-builder guards-ke lapho-ke khona-ke amantombazane angakwazi-ke khona akwazanga-ke khona-ke ukuthi-ke aphume-ke. Uyabona-ke lapho ukuthi kushe yonke into-ke incwadi-ke lezi-ke zentombazananya nayo-ke elahlekelwe umphefumulo wayo-ke nayo-ke ebekade-ke isafunda. Sicela ucindezele i-subscribe button-ke ucindezele i-notification ukuze uzothola-ke sesidlulela-ke emzini-ke wesibili nawo benesimo esifanayo.